washitwara nk'icyo kuzana. You can really see the school in frames. So ekirege sangwitwe abadyo mu mashomero, especially abegesa, we should be ears on ground. Wahurira kanta kashabuza utakaka underratinga ukajutinga baza kucesotingira aho kuba ebintu by'abana nikenda ngo waza kubimanya ababadi abarishomero ubehisye uganire nabo mwene wori nkasi ID ninga mbega umishomera abo kubandi bwo bujuranza ubwitu tonkabegesa ukurikiza icyashabuza no konke byo kurya babiteye kukabura abana babigambaga ngo bihimba byirizo uhina kanukamo utakaje tumutirwa ko birya ngo mbazi cyamanyisa kongera mebirungo bananyanya nakatunguru utakakirekera ngo berondere solution. So nyina reba partly itwe abemezi b'amashomero kandi abashomezi tindato mushango muhango kugira ngo nitwe tumenye cyabaho konka partly we have to blame because abana bamara kuja ko musini yabona kato kuba mu rukiri. These are people with different backgrounds. We don't know aho babire bararuga amashomero ko batwiremo kuba baratwaza we n'abantu basi ngiri kiramunyisanga bashange system itari tight kandi tubaterera na program iyo kumanya ngo harunka orientation abeje basabije umushomero apart from kutandikira ko curriculum ninga syllabus hashimwe kuba period maybe a week no basa kujita mu mugurize murungi no basa kutamu counselor no basa kuhata mu motivational speaker ari teacher abasa kushoboreshonga abeje beteranira mu main hall mugambire ntwaza yishomero mugambire do's and don'ts in this school. When you change these children or students from the ones who have just come into students of your own school, akwaka kuko inculcating cultural values ninge twaza yishomero umuntu twira hande myaka mingi ho 10 toka kakodizo barimo reba nkejo teasing tukagira bamwe to mukwega konka hino kirarengo kashanga cyaruga teasing yaba bullying yaba torturing hato rebe ngo ibintu byabayo behind the back of the teachers. So I want to call upon my fellow educationists. I'm also a parent. Hamina bazire nangwa muzire watu arumwana umwishomero inakaza ko rabora mumanyaho mugendo kikabonire wabaraza kushobora geto rabo ido wa headmaster ni wa deputy umwehuri umwana wanje no namureta ni manya shonga yenda cyabasika mu makinge yaza gacungo akahunga mu naga wakandi kacyangu kuba aho no buzi bugwe buri mwene shanga ngo wangwera hishomero ukubasa konteninga umwana kandi ikindi cyo ndavugambira umukura koraje hari abana ababazire barareta mu mashomero konka harimo nakantu ko kwenda kubarema ngwe n'umuzira shungora muhunjiza kumuhunjizo mwisho bagati ubu nahirwa nkamutayo ndabyama ho kabiri mwe no wabyama ho kabiri utasiga wahebura abo wamutomu mikono iyo kateka ngo iwe no muhunzi akuremere kandi ndango umutware bari yabatari kumumanya abataramuzire rero hati ukataha uri ko amara kutaha ibizo byakorata umuka isimu yagamba ngo bitu mutabano wawe ngo umfaraza gurize twaza gukora inspection twashanga igitanda cyekiri hospital ingizonka ngimbaho rero ukatangara kandi umwe hine cyo ramumanya so ngira ngo uguno muri mu gitwaye nta cyo rebera batireho nka PTA Parents Teachers Association kugira ngo umuzire cyo ramanya mwana kirete nabishomero bacimanye bamanye ko baza kudiringa n'umwana kandi abana birigenda bo bari very sophisticated bari connected n'ubu binense yabe bari iwaza kugatwitinga umungereje yitwa kuzire urabaza kuri bamusirigwe bikwijota kwateho akwa nyoko akakwana hati ya tunemembora cyane so ndareba ngo aho tuni mu muhango kwetegereza generation ituri kudiringa nayo ibare mnonga umwami Bosco kandi watugambira ibintu kuri very pertinent kandi nitekateka abari kutureba abareba Sky TV twayongera kwetegereza umwana aine roro yamani rather umuzire aine roro yamani aha mwana ahari kuba nashomera ku disclosinga
imicoye yes umuzire umushomesa aine rolo ya mani ahabo kuba kashoma umwana kureba ngo yatekateka inshonga y'umwana ubwo ko ari umusya na mnongo ikintu cyo orientation wachigamba nareba ngo ni very critical abashomesa binji kwaka umwana kikanazo mu class na mwe ubundi bataka muherize mico yabo basiga ukutema imico ibatakwenda nebakwenda mu bitabo mu rupapuro rwo kuhereza kandi n'abana abinjisi bakubishoma so yibare mnonga ka kensa ombya amashomero ko kashomesa umusiniya no my behavior kandi shomesa primary na no my behavior. Honorable Councillor, yes please, wahora submission turi ahanshonga y'amashomero umwana kurgaha akajiro bumanzi bambindira hishomero akija kataho mishomero akaraba ahamukumi akaraba abantu abandi akazo mishomero izoberi unkaka arho mpira gwa Manchester hamwe na nendije ya Benezana nayo ngo yataho mudenu akakoma umwana akagira katase yo kumwose kumutaka umurro umwana ngo abira ryo musiniya 3 ubwo bafiteka hongo wayokeze wa senior 1 mbwenu ugira ngo ubwo umwana icyo kubanza narga mu makaci icya kabiri naje kuba muzire ki urahanga kwa kuba muri inzire jo impact umuntu kumanya ngo yukiza umwana ntabahuki wewe bwana kwaje munywani wanje Don Bosco director bwa submission yawe ni mwareba Sky TV mwena mwe bari kutureba no kuturikiza ejo kubanza nimbaza kusasa unisomeri ya Chamate secondary school aho muri Ntungamo abwe binte bibireho ibyo murro fire outbreak umwana ugo kwafire it has been unfortunate it is uncalled for ruye tusasize tubireba mu kutuya social media n'ahandi amasomero emirro yabemirro cyatanu cya Chamate na ninyumaho 2014 agati 2011 2014 director if you can conquer with me okarebe emirro y'abaricomora Kampala za Budo Julia abantu kubafire za Chichwamba Technical Institute abantu kubafire abayicho kubasije abasi abanabo so emirro cyatandika saheji echo kubanza bakuru b'amasomero nabo tubanze tubasasireho ba directors ba teachers nangwa n'abasomesa n'aba matrons b'abana omuntu utakoze nawe akoraje utazirwe nawe utakoze nawe agumere kumutebeka nsomya yakaye yabukuru ningo bwayi obuyayitenga services from you omwencho guma so ba head teachers kuko yakigamba mwana wanje John Bosco director omwana wa Marita wa mutayisomero ryo muziyo mukabi yakubeye yo mugugu ikicwero hati wa Marita wa muteka isomero ya John Bosco wasasura school fees obu wasasura school fees na institution no university tuwaga those sole proprietors ba university ejo na administrators ba institution ejo okabajo to mwana wanje aine the do's ze nezi don'ts ze nezi ebyakunda nebi kandi nabasa kubaberekiza mu muringo nogo so iyo wasaga wadisigaho tuition ninga school fees wamangukiza ubukishomero no kuba sente bakagenda to waba orientinga aha mwana wawe embere zarumuna discipline yeyi kugira ngo bararebe ko yayenda kuba kumesinga up bari bawe can intervene okubara time bakawera umwana ogo so osanga umuntu ncuguma akora ngo wamutebekansa umwana ogo emirundi mingi umuzungu najya ati tell me your friend I tell you your character ngambera munywano wawe kugambira cyo emirundi mingi akoraje nabari ba Sky TV tukikirze ngo birds of the same feathers flock together ebinyonyi bikusana sama papa almost betambara hamwe wale bakwaje umuntu nasanga umuntu okutamba nawe niko wesuze nobera nawe naro okutamba nawe John Bosco nko nkakusanga mwine most of your times enunde mingi numukira kuba musansa enteka na ideologies because numukira kusharinga common goals common things in common numba mu bisansa so abana abo mirunde mingi omwene bacha kugira ngo like father like son like daughter like mother so
ntubanza turebe history y'amaka g'abana abo Elieta namwe nuwaza ku reviewinga back enyuma ku background yo mwana ogu akoze echo oyishiziye dormitory akakomera umwana akamukomisa amasuka na zakamba akasya ku mwana wasemye wana umwana ogu waza kwetegeza zi family yo wabo ko nusange inikizibu cyango munonga so tusasire nabekejo ubwo mwana w'umurongo mugenzi we ndebe na posing ikisani bwo kubijanguru yari ngo twashasha murongo wasigara wenga so nekintu cyo busasi ekindi ebyo bwegese kuza kutebeka national education arena kurango yaba streamlined government through the Ministry of Education and Sports tege ko rebe Ronesia ngo cyamate yasi nyensi yanza ko rebe rindi shome rya government ntura primary nesi ntura secondary nesi karwe rindi rigire kusya last week yes muri kunjuro yes nturebe byo mbizaguma kunjuro mu hineshomero rigire kusya last week I think bwana kwaje nsaguma ntura happening zezo nzibaho ntwese atu nekizu cya Uganda kitwine ni kimwe an event ndishweka event endizo nogure kintu cha trending ngo mahure cha mate secondary hire giasi hata kitahamunka abashuma bamabata babiberaga prime minister's office abibere icyo cyamabati ikiba mabati kishweke cyo kibiro kandi iki kibiro cya chamate oreba kiri pertinent nicyo basa kutuma nihanga ryaza into frames kunko abugira ngo emberezi yo munda yihanga zonka tizitebekine so ebizuma mbitayira mwe bindi mbikozinga havoka umunda yihanga n'ikintu banze twebuze Ministry of Education and Sports ebinte bimireje kabaho agati y'umwaka 11 ku 2016 iyo ministry yakakora yuki because ministry ile ba commissioners eyina abantu bakuru munonga twaja ba inspectors of schools kuno ma districts twine ba district education officer twine abahango ba buri muringo head teachers ba dosa amasomero ba deputy teachers structure framing education no yangu streamlined konka fruits ezigire muniziya no sango umuntu ari inspector of schools obu yagenda akaza isomero rya John Bosco rya primary nkere ku mutaye yarwo muri Mbara State ngomu nari mu district ngomu we nagenda owa John Bosco ningo wa akora jenga director ninga head teacher na muteresimu ataza ndinza kurambara kasubiza kundambara wabanza kunteresimu na indosage wa asange wa mutebekanisize ki akacayike wa kamutero mbasa so osanga ba inspector of schools instance yabo itaro kujyo kukora emisara hati echecho you can't attribute it to President Museveni because this is structure planning eyatiro kujanga byubwo gisebitebekane an independent organ kandi umuziye yakuza yakushomesa wafuna umucyara yakuzuja wafuna umucyara wawe honda gumena akugura na sabuni yo kogese myenda akugurira n'emyenda yo kuzwara na niyo mukamwana ningiyo semye kujo bwenjo karanzi hari ukeyombeka yo ministry yizere with the comprehensive plan twarebe Ministry of Education inerga with the comprehensive plan kugira ngo kinte cyabire junior emyaka nkitane hiyungwireho turiyo turati yo nkigaraka yo erarije with coming up with the comprehensive plan kore okuyakobasa to deal with that rampage twakakirebaga konkantureba Ministry negendo report nzigambwa yindebuke kweza kushora umwako ogu basingira bo mwako gwenyuma mwenu there was slight achievement umwako ogu at slight achievement ya mugashoki amasomyo kachamate garyo ngasya za budozi yonsya agagaru kunjiga yo ngasya slight achievement ya mugashoki ore shomero ryo muraka yari yagira kusya nk'imyaka 2 hingwire n'ingeshatu yes bakosya abana bingi so bwana akoraje orangu twine kizibu nyo wanu ngambo there has been slight achievement yes on performance parameters are no kozeri konkiyo nka ministry oyiro kujangu there has been slight achievement wakora nka minister ekindi ogezeyo ku handling issues eziyonza affecting a docket yawe ministry yawe yebyo bwegese nemizano because twataje tukaberi hange ry'amazima abamazima niziteka kwiza kubona nichoko yo mu Rwanda utafuta no sense inkeji master baja ngo nisahibiri zabi verneda chiki 15 no mu kitabo to kusayininga mu utaka n'umusarago bagudactinga bagusara konke bya Uganda master na kera abanzaza ku sindike bakadebye byenkito azo mu kikomera guzaguzaho ondiza shuma na boda shuma ngo akatete agaka kwa tarubindi ondiza kwa tarutoma sahina nicwe kana ataho mu karasi
hatogo lesson abana bafirwa lesson zingaye abana ubwo izuko bafirwa lesson zizo bugona n'ubusungwe ebenaga tujoginje nyamazi bayoje nata tujoginje mwene mazima bubanga kucigamba headmaster ikibakora basara mu master nkogu ataho mu karasi nkomu abana biko umwuga bacinge dusa nenyigi bateka munka petro nkeje bamushukanka petro bamutera kabiti umwana yakoye cyo weta kucimanya ngo nabunka abana petro yayiza kubaninga nabana mbabasa kugira umukizimbumo namaze amayesi ya master kunkana abana mbabasa kugira umukizimbumo so ezo zorora ngo ni challenges izi ministry seniye kubana yergayo ekashobora ekindi ebyo bwegetse kuza kutebekana bwana kwaje amahega ashatu gasemya koragana umushomesa omweji na n'umwana kandi wayina ngo amaye na n'umuziri omweji umushomesa na n'umwana n'umuziri bona almost so wayenda ngo omahega ashatago koragana n'amahega abiri usanga umuzire yuwakoragana n'abashomesa abakusomesa umwana tuwakwagana umwamunaga ejo ni challenge akogo umwana the day yara fighting back repercussions zibasa kuiza kubabera ikizibu deba indiaka chiko kakagongo secondary omuribanda bwana kwaje n'ukimanya yuwe district councilor omugweta mbarara mukakora ibintu byo mutano amashomero ago gakaga rya musinge gw'edini mwagatebekanisa kandi mukamuga planning ya wiro bwe decentralization itakizire abebembeza bari barho bwiro bwe bwana kwaje mukamurimo ingredients na sawa ingredients zo hereza mutaha akora allowance konka murya planningira ya isoko yatebekana bitari nke by'isaheje kagongo secondary somero abana kubayize ku striking last year 2022 byarchiko kurwa body kandi chairman okachika discipline and public relations zo mwishomero ebyo mwene teacher yanyita teacher person tukoreki twakoragana na DPC twakoragana na COO community liaison officer twaza kagongo secondary school batembo musozi Carvalho no hamanya kwaje ibanda paisho musozi ko bana batemba bayegunga kikakomoka mwana omwe owayangiye gukora moka atuyire mu ishomero nakora busha natine bigezo twina abana bukutine bigezo na director John Bosco no chimanya wobwebwe bigezo nubwe yatungura katerwa mutwe karibwo munda ibigezo bakamufera atoye buzo mwana ogwe natekate ngo muzisi kufisa kayaki so omwana kuyarize kwegunga ngo utakwenda moka bakabarya abana bane icyo bakozere kubamanya ngo akasese bigizo muzakorwe bya mwuka batebera ngo byona bamaraho byone nsi yona yakomuro abana bayicwacwana ba zombi yungo zo buhunga bayicwacwana bakozinga havuka akasese bona isomero na rya tata na ryona antiri ubutwa editia yakwaga n'aba police aho rwengiri situation yakabinga down mento nagamba na kaidi teacher ntono mechi turakore abana abo nabarwandire bona naki let them cool down tubarete tuboreke ngo kibakozere tumuntu banzi tubasensitizing kutwayize kubashomesa kubasensitizing twayitura ikikorwa board of governors meeting with immediate effect abana abo bana twababinga nabandi aba join njabto intora barkar police binebizibu bona twababinga abana abamo bakabizuze yunebo twajango mwene ababizuze yunebo bo bagume twama bargo mu kigezo kuchikora bize no mushurukari bamweshashurire berondro bararo kandi bakoreki kandi bana no mushurukari bamufacilitating buri kintu cyone cyakorwa abana abo bar bagenda ayabe nabahemba mu muru akaba head boy by that time mwene head boy obwiye kuvuga kere abana bagoma mba reporting wa teacher konka headboy ogu no mukugira ngo aryatanati umusiza n'umushamubi headboy akakira kasese kari 12 azo headmaster tumana nkana na atanicho muze gukoresa ise itabi atogunane naye kamba byenzayi ati mwenu baryumba sisi somero acheya sahe mwene chwekibi head teacher bayamugambira ati administrators bisomero bari bamu headboy ko muntayine goodwill yo kundi somero ariyo nafa yo reporting ibizo byakwaza kuretu mwene kutwagiye kutaho class meetings class pa class nabana kwandika upapara bakaboteka meetings za class meetings twasanga headboy izina rya higuru munonga ngo nwakora arombi kuboko na ronda bwiki nwari yoko nayandara nane bitabe ngo nwakorara narisa ono kireba bwana kwaje hato wareba ngo batarabi yo class meeting head teacher akipuraninga tukanza kucimanya mwene tamu kuyawiri head teacher umukarasi umucomments ze remarks za head teacher
atira head boy ogwe aturaye another school next year mwene umwaka ukagongo secondary head boy ogwe tariyo tukamubinga konka nangu tukitantara cyangu akwa twasarize mungu umwaka gwahwiro habo ka strike kubonja ngo head boy ogwe yabinjirwa bwirobwe isomero kandi zakoza into frames baryose akwa bakaba bateri head boy waba karuru nibamukunda hatiyo no muyahuta so konka technically head teacher nko muntu mukugoso misoma minji munonga akahedinga amasomo minji munonga yachikorate na head boy nati side zaitoko takizira ishomero ichikomanisa akagenda na that remark meaning ngo ba master no manyo mu government bwana kwaje itwe system ya local government yetize kuhinduka na bwa rikizubu itwe mbajangu eyes on o region bosco eyes on ngorebe utakwata obwo izuko kwata niko kwine impact na incense akawota kwaseho kamanyo twongorti loro barukora kubi akagudaka tubateka mu bureau of quantities first class mamti yazamuje tubata mu trenches na carvats hati tuwakwata konke wareba okureba kwa gasaki so the same applies ni mu education arena nimuteka kureba ngo haba abo identified angwe bihimba haza munke mungwe o direct ninge hitch deka kujota utunya abana tubakuza kuntegikereza yo ayahiza gambe kigambe cyo tabana tubakuza kuntegikereza nababasa koreka ikibari usange bitaza billions z'isenti mibarsanyo barumaro bari abana ngabe ninga batano so the moment problem yaba identified murake kujandoringa quickly kugira ngo to avoiding ebizubungebyo zaba edakika abrna shatanemwe ezarenga umudaki umushaha yitu yakashatu tweda kusima mnongo muri biwaskai turiyo tugamba ahanshonga stars zimwe na zimwe na mnonga ahanshonga ekwatirine n'amashomero kandi ahabana bitu barukutura ahabana bitu barukusiba ahabana bitu barukurara ahabana bitu tubatire ngo bargemu abashija n'abakazi bo mugasho abarza umyanya yetu abashija n'abakazi abarebemberi hangeri umwami honorable Kamagara riyo nagamba ngo amahega ashatu gashime kwatagana indeed haro police ya yo kureta amahega ngashime kwatagana namnonga ko mu secondary no soto mu board o meetings za board ninga zabazire harimo representatives babana harimo representatives babashomesa harimo representatives ba government harimo representatives ba foundation body harimo representatives ba community so noreba ngo hariho ikigenderwa cy'amashomero ago ku bridging ejo gap Honorable Kamagara ayine ko bwoba nagira ngo no shote ibintu bihanga abako we no mugambirizo w'ikibina cya NRM nyekundire kugira ngo mbwende kibine cyo kikumene kisinga karuru mpaka kikumene kigambo hompara tukitera rumongaro kunkana wonore kwa kweza nagamba ureba ine muko bwoba ushoti uko ikibina cy'ikintu cyagambira nacyo ncyekura harimo kutagenda je azo kutagenda joko twaguma tukitera rumongaro tutakigambira kuko kutagenda joko twabaje ibintu birgamo because ko anoreba harwam emero yahire ikasiya ko mbutari ejemerre kije yasya za factories zimwe ejemerro konka ko abantu bene bagamba bajangwe emerre ngwine ngo abantu ko bene bajimanya ngo bondi ngwine kusiya ko butari kanakana nanka ngwino kuba bene bakumanya so haza ababo kose butarogo finally binabana finally chine effect kuzano mu mashomeraga so iwawa NRM na mnonga leader wa government bishimiye kubana mutaho mu government yanyoko kumanya ngaro enshonga zo kwata abantu kekeje firirwe iyo nemanya ikiro kwa kuba harimo ikizubu omubazire ningo mu bantu abubundi harimo ubenaindo bwa headmaster ubundi harimo wishomero rya private ubunainda ngo abana uko batazayo nkebyo it's very unfortunate director bigambo bya Kamagara kandi ubutirize n'ibigambo birunje mbwe ntwongereho noreba ngo turija ku kibase kintu iki kukitwara umisho wewe ntuwe kanisa wa program umwami yakoraje amwe na mgenzi wanjye Kamagara
ninyenda kusima management kumwatureta kuba akamagara namhurira eshonga wareba ngo yabaje internalizingire kandi nandashaba ngo abahukiza kandi abarebe ba TV udukuntu batunotinga abo kuba kugira ngo tufa kutera umuranga konka tukugamba cyabiriho. This should be a turning point. Umwami yakoraje nyewe apart from being a teacher and also a business and hands-on person, I am also a playwright and songwriter. So in fires were very rampant sometime back in 2007, and I took part in writing a play omuzano gukabagule entitled Who is to Blame, and it was about school. Script nshime kubanje no mukomu file eyo muzano turahandika turereka umuriro gwishomero gwargahe gwaretwoha kandi tukagwerinda gututa mwene kuna nagambire hima nagamba ka church cha orientation ndi kurengera kurabura amashomero abo kuba abana bijire ni basya kandi binji senior 4 na senior 5 abuna senior 1 abo tukiri tutabina bamwe barugire mu mashomero agandi umwe kiramanyisa ngo ubwo iki kintu cyuri cabireho icyo kubanza abavuka bo twagamba n'abantu bine energy levels zirya higura munongo mwami akoraje wareba ezenumento ezo bazireto mu rugo uniwe murisa oratewa kubanza wayagura umutwe abo kuba na wayenda kuba bruto ukahinduka hitiro kadatinya nimbatera mwe na mucurera naco tukirakore mwenu itunkabemeze b'amashomero. It is incumbent on us to prepare what we call preliminary activities or orientational activities. Hato shanunka abana basinyaho no kubizire batahamwe batiyo mwanya kugira ngo baze kusiokorana nabo bashanga batera competition ya intakala ati nangwa tuyenye curriculum ibe bintera bikonera mu munonga twaba activities omishomero habora activities haraboneka mezindi remede eyo kuswarowinga otutuze tubitwona abana no kuba tasks tukaba activities zikaba utpayinga bakaza attention bakaza mu competition mwene ukashanga umuntu mind yagitaha constructive work kunga kwari jaza mu bundi kakardadance abana batunga ubwire ubwo kutakuru tuze twabo utubaturaga baragenda natwe mwene ukako kutwahurira. Then ikindi nyewe nagira mu school environment kuko umugezi wanjye kamagara yagamba hariho umuzira rije nkayishomero ukareba ngo ubundi nawo mu maka kuri yahine kitatererire bari shikuguzo mama koraje kujya umushija mukuru nangwa kinantare ndakukigamba kunga ubutu watanga kuri emiriro wabona umuzire yija aresura umwana kumuruka ariyo mushija akakugira taza ati nyina w'abana ati yakubareba aha arakugambiri uri umuyemezi w'ishomero ningo kareba nyina yije yahungura abana katataza abana n'abareta kuko tagambirishe ngo nyina ko nashashuraho omwana koraje oratekateka ngo nyuma ko birabihurire. Don't you think these are other signs ezugwereka ngo bundi kuri yete bwasheshaje mwe no mutasheshaje nawe umwami akamagara yakigamba ati aba bana urabaza kushanga ubusungu butandikire kuri yo akabureta umushomero nambwe niwe ndikuza ku celebrating umwaka gwanje bwo kubanza ntandikire ishomero ya Talent City Junior School ndaza no kubeta ikibanzo kwa kana kunka turaza kuba turaronshinga ka desk ka counseling habuko ni ubiro bunama ro muntebejo ine kindi yibiremo umaka gitu harimo butikirizangana azo umubura affecting umwana affecting abazire bombi mweno rero ngo usinge tugwabaho kandi hati national goals and programs kasini zizo bacize kutwanga tweshongoro ito abayimbe bigeshongoro barikira mununga kutwasini zibere educative hariho nkeje ya stay in school, keep in school, learn and complete. Hariho ne making school a safer place.
hati ishomero ryamara kwaka mu muriro mama koraje, it is no longer a safe place. And when school is not safe place for our children, now where do we put them? Abana abari mu mashomero z'edakika abigurira gate zone bakajya ngo batugaruke mu turareba mu n'imirimo turema aba bana nibinji mugihe n'ishomero bikabire ryo mwanya muri safe, and who makes the school a safe place? Ani mama koraje nenda kugambira ngo intelligence iji turareba umuntu mu community ubanza umuntu bare batubamucenga na ishomero ndagira ngo turateka kugira intelligence namwe nyine ndakiragambira nka staff umuntu yije mu ishomero ati nenda kureba koraje udakoraje utinora kwe uriyo waramwe tatu wabanza wamanya noha ngo abanza yegamba ebe bitabo bya hageti ibyo mu mashomero biciriyo omukumi ari hageti watahamu yagira ati handika ibara kwataho eshayizo watahire munezi washobora namba ya wesimu is it seriously followed ekindi omuliro twagurira izo nyobu nabirendi munonga mu kintu cha classroom and school as a teacher tukaturineho no kugamba nk'ikindi kibaita fire assembly ubwo mwanya gushimwa guri mu ishomero guriho nakapande ejini fire assembly kugira ngo izoba iri abana bayicura ikintu kirashana neco birukireho, they have the exit route and plan. Hari utwagiraho regulations zo kugira ngo dormitories zishobora zineho emergency exit kora watambaga proof ibyo mu wabitamu konkagira yiwashara abana abana hagire cyaba kabatori, because in this case twari umwana wahigiri wa mundungu kunkachikachira basa no kurenga hariyo. So in case something goes to that extent, abana twaba asembura injiro mu gihe bibire bakiro mu ishomero twabarabiramo umwami kamagara biyanagamba yagamba yanatumushango ahari ministry haza bambe we yagira ati ataze bibyo na mutarita ha president Museveni konka yagaraka ya comparinga Tanzania Rwanda konka Rwanda ibi mu tibiriyo tari no sense hine mpaho tubasa kutagutaho president kutamutaho mushango kunkan warko arkutaho ba minister konkama kandi kwa kutaho ba minister nwarko kama wihanga kandi ibindi birunji byo kandi tumusimira he needs also to wake up habukuba nishi minister kwara guma ari yaho ashitami wamukorira iki anagaruka next time akamutaho nko kuwa nugamba no butakwatirira nake nshonga itugambaho ibyamabati ndebire nyecyo minister kabiyanga nagira ngo hati rw'amabati ngo bashangire gariyo biya nebisho nasho tubagezire mbese bashangira amabati gariyo yijure bariya tubakumanya higandire ngo aga minister go gariyo bwijure. So hariho inshanga eriyo mizano so umwami director ho natshobora je ko kureba polisi negira ngo ishomero bagera profuze shemero kwasti hatwazo mashomero aganiri no shanga ko gombekire wishomero shemero kwa ram yabana barema amashomero mutawo no mutuye n'amashomero ga kanyinabi hatwarga ukazo mashomero abo no shanga abana babarema batembo mukanye natano with ease mbesh polisi katuje abakozi implementing and by kana soto ba RDC na ba diswago aba kugamba bambega bono kubega utakuhagira enara emchoka namazima yo kubega imirimo ya government tibakubimanya. So we really icyo no gamba kirimo umuramwa so gumizamu twereze ibindi we barumwa mukamije hati areka ndakunane na tutesira akutweta patron nyowe rimwe mushemereri narabiremo kumwamurije muri basya
rero habaho intebekanisa kugira ngo barakimanya ngo mucyarimu ebitashemire ko imwaruga ko tino wabetegerize ubundi ko rabe wabaryente wijane ngo mwene hati petroni ushanga ngo abana babagabe birari rero bagira ngo aba nabaho mwami koraje aba nabaho mwami kamagara aba nabajebi ngo rero ubwo mwana mwena gumara kweyeterera ushonki ubenkishe nahagira cyamushobera bamuho buyeza ngo kwaraje cyakushobera ni fact child twatugeta child aha umishomero yes ushomesa aha child study child study so hati ushanga ngo umwana yaba free kushaka kwihuriwe ubundi asa kushanga yatina Amerika magara rero yakwihura taza takasabunu kaje kawiri atakashandarize kesi y'abandi kuyamu umutugo sabuni yagira ejati mwenu wora basagira ko wabipinga muzeyi abo kuba namba y'injine rero umujisa kasabuni nakugambira ngutwa issues utukizire kushenya egeri zimbe bihango bitwombekire ne sente nyinjo mashomero akantu nakantu bushanka kahwa kara kwa tari baruni konkaka kahwa wamara kukeseza umuriro gwatandika kwaka nuhurijwe ngo na fire extinguisher tuziri mu mushomero abo kuba kugurije gwinamani guri mwinji mwene teka ngo aza rukendera teka ngo in addition to okushomesa kwa academic knowledge tugaruka hours of teaching where we are supposed to teach using the 3 H's basis: the head, the heart and the hand. Aza tuzina cyo cha values habo kuboga umwana kwase bondije akamukoma akitanda rero kataho umuriro automatically tureba ngo hari ikizivu hari values zitarimo mwindi yawe complete person yabura mu that holistic approach yabura mu the values zo considering ahubwo n'umuntu kanye mwene ngira ngo twezirike aba bana bijira mu mashomero bamwe nta cyacu bashanga bataraza yo baba bari kurumuka icyo nanakugirire ngo orientation to packaging carefully kuribika ngo twahita mu nababurizi benjiri twahita mu na spiritual speakers twahita mu counselors rero bagamba n'aba bana kandi ikindi ujike ngo na lockdown tekagenzire completely. We are dealing with a generation which was affected by the recent lockdown where these learners were out of school for 2 whole years. Azim yake ibiro mama koleje umuntu atari mu ishomero munyara bari ka desert abana bamwe bakaza uvuga boda abandi baba gushubura abandi bazara ati baryo mu ishomero gushoma tuze utagira ngo tukabona so tukabire turafuhirira mbwene buri zoba no kufuhirira abo shaba ngo twenderere so neshongejo shazi tuzahwayo esha nazireba konka nasima mnonga management hamwe ni wo mutebekanisa habwo kutweta kugira ngo tugamba shongeji kandi kindi umurugura basa ku rugajyo rw'umwana y'ikizunjije konka n'umushomezo rashanga uri ku mu staff quarters utekira iyo batabona society wiring amashanyarazi wakumakomera waya wataho cyanaka cyakoyi rero waguhemba kandi amanya ngo ijumira rigira abana 10 ngwino aho turaba responsible dene kindi no kugira ngo itabembeze b'amashomero utakari bakantu ukaketa kashunga. Let's bend down, listen to the cries of these young people and also to take our atmosphere irabasa kutuma abantu ba expressing aninga to suggestion box when turega information iratikaju. Okay, nani shaba umwami kamagara utendere nebwambo cyemnunga we bari bwana akwaraje na mwana wanje John Bosco we barabwa submission rimwe abari ba Sky TV ejo kubanza nimbaza kusimahonyo director bakasaba abukutera innovation age kusanga ngwe bintu nkebiye cya mate n'imiregeri ne barukaho kureba muntu basa kusanga ntubiganira Sky TV abantu bito mwango region zizindi ezikuwe mu kutugwa Sky TV ne accessing ubuhereza ngo n'ikintu cyurunje munonga umuntu kogwe nana table program za government kugira ngo by 2014 yagize yayika akwatu babyise zinsi Sky ikindi
bwana kwaje tuseme kukikiriza ngo we are living in a situation of man it is a man society tubero mu society kusanga John Bosco narya kamagara narya koraje niyo situation yitkuberamo waja wapozinga kibuzo bwana kwaje nacho kusimira waje twonka saba district internal security officer sub county security officer bagiso bamagombora otibo nababega ki baba takubasa kujo mu mashomero bakamanya imbere y'ubwegeso ko ifutamba na reporting ibya security ninga ngo akwaje no opposition ninga John Bosco ngo wa nupu ninga kamaga ngo wa FDC tuje mu niyo report basemi kwa mbasubmitinga ministry ya security no basemiye kubana bazamashomero nabo bakacondoza bakamanya amashomero aga kuri yari ya John Bosco ryine fire extinguishers yine case kwa kubarakaho mu runinga amasanyazi waya zikarabanisibwamo ishomero kaba protected kurangwa abana bo tuba burambwa bwasigaraho ego no mu gwagisogo internal security officer district internal security officer ninga RDC nkabura ngo harona ba piso Paris ba piso ba viso village internal security officer nawo gwari yarya sero haro ba Paris security officers baryaho donage structure security yunda ko kujereba ushoberwa yesta za government zone na batwari sente so ezo zone ni challenge zimfuteka teka ngo ababibi kweri na baseme kwamba zitamuka n'ikindi the day we keep silent omandiko makaja the day we keep silent on issues that matter is the day we begin to perish with the day we begin to suffer izobero twetserzen songezi kwatiri hange chuzo ndizobero tukubona kuyabari first lady ni wakurebye ubwegeso mu yanga mu cyara president Museveni Janet Kata Museveni nabasa takutebekana sibwese yigese kwa ngo byatebekana ubu buntu ubona bwaho because twese zatfunebzu no sanga nabana kuza kufightinga baka abana bongana usanga head teacher director nabyamana beje umwana abasigaza ajya no takubasa boyfriend wo muki atasemye kunkwana na girlfriend hatitani cyaraho ensi yone yakomuru barwana ikindi ecyamheru government ya NRM ekateka ikintu cha liberalization of the economy and private sector is performing well ni chokola twine ba John Bosco nka private entrepreneurs bari performing so government bayambe baheze textbooks baheze za fire extinguishers egombekere bizimbe biryamutino kuko wakigamba utabana barema bomba baho bataye berkanyana ikizimbi cyamanyiso mwana ogwe takuza kwa accessing services zaseme kwa accessing then nukwendera ni simo member wa parliament ngo kitinsa ona revenue farmers abebembeza batakuterwa karuru ngo narunda akaruru kwebembera izaheze kuba ryo mu rukazo ya stamana ba head teachers b'amashomero solo proprietors b'amashomero nabeje bakuru b'amashomero abo kwebembera abantu mu mashomero students leaders bamanye bizube kusisi ishomero abirondero mbazazo ministry Kampala nkamembo wa parliament nahuna bimagwe turwe byamizwa ndebe nakikora omurika shari imbarara so orebangwa bebembezi inkabo nabontu betengo mbyanga bit LCC chikore district council chikore wona reba kwaje niwo chikore NCTV kane nibwo tukuzakora ngo ibyo bwegese byatebekana nkuko yajangwa kayati y'ikitabo cyecha who is to blame no one to blame kureka nteka ku blaming system right away from top to bottom twarebangwa higuru hatebekana ministry yatkura police tiyabe yampapara white paper no kizu cha Uganda ibarajo biboniye na diplomats imbarga heru yihanga bize mu Uganda koreba amateko gakozwe akwagaboniye wanu gasoba no gahukiza konka implementation yago zero so policy education yaiza kuba streamlined ikatebekana ikaba implemented na nabo ba middlemen inspector of schools abo kurundo center amashomero kandi shomero tine byetengo nabadiyo bakaba eliminated nintekate yangu ibyo bwegese bakatebekana ihanga rigendo misho ibare mnonga umurebe wa Sky TV twatwine omwami Kamagara John Bosco Kamagara Godfrey kandi ogun kansala wa district ahabwa district y'Ibanda kandi no mugambirizo w'ekibinda cya NRM oyekundire ngwe n'umuhagizi wacu w'amani kandi ari akakiko ka social services muri Ibanda omo yebare mnonga watugambira ebigambo bikuru kandi twatwine omwami Nuwampa John Bosco ogun director wa Talents Junior School neshangwaha mu Kiswahili Aifea Independence Park kandi yagira ngo ayineyo anniversary biro kibanza cyo kwakana okay go tujya kushemerwa watweta basebo abaturuci abana banyabo abari kutureba twine enshunga nkezo Sky TV yihire gumane kuretera abantu abo gamba hanshunga zitari zimwe na zimwe uryo muzire uryo mushomesa uryo mwebembezwa government uryo muntu wena uri no bujunanizibwa
teke ngo kumanya ngo amashomero agana gaitu nitwe tube alati ahabo kuba inshongezo hinobo kushanga tuzumanya kabataka bitorire ishomero tukamanya ngo ishomero kanaka haza kuba harimo inshonga konka tukaguma tucunami twenda mureke twimuke ahabo kuba ihangere neritu tiriya Museveni ngo kuyanagamba tiriya headmaster tiriya RDC tiriyoha kureka ihanga neritu twenda teko kurukwatanisa kandi tukarishemeza aba mu Bible harimo cyo kugira ngo tujurunge ensi netunanura mwe bari munonga ku segundu murundi nasigara ndi akoraje Edwin mutarga Sky TV. Sky TV irakari abantu. Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isama kuru marungi g'ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyabe yanga emihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara imwe mwena batureni bari aba Sky TV na nimwe mwena batureni bahurikira Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala berembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba